Ni inkuru iryoheye amatwi cyane ku bakunzi ba Rugaju Rigani wamamaye cyane kuri Radiyo Rwanda mu rubuga rw'imikino. Ni inkuru ivuga ko ubu yamaze gufungurwa nyuma y'iminsi yari amaze afunze kubera ibyo yari amaze iminsi akurikiranyweho. Mbere y'uko dukomeza iki kiganiro, ndasaba aho utarakora subscribe kuri Mugisha TV kuyikora kugira ngo tuzacikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho. Baha ikaze. Urukiko rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo rwategetse ko abasivili 23 n'abaofisiye 2 ba RCS bakurikiranyweho ibyaha byo kwakira no gutanga inyandiko utemerewe ndetse n'icy'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe barekurwa by'agateganyo. Ni mu gihe abasirikare 3 baregwa muri uru rubanza bagiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mu bafunguwe kandi barimo umuvugizi wa RCS CSP Hilary Sengabo na CSP Olive Mukantabana nawe ukorera muri uru rwego. Aba baburanaga ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo bakurikiranyweho ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe byakozwe binyuze muri Minisiteri y'Ingabo. Ubusanzwe isomwa ry'uru rubanza ryari riteganyije kuba tariki ya 21 Kanama 2025 ku isaha ya saa 4, ariko ryimuriwe uyu munsi mu ruhame kwa 26 Kanama 2025 saa 4. Ntabwo isomwa ryatangiriye igihe, ahubwo inteko y'abacamanza igeze mu cyumba basomeyemo imyanzuro saa 6:50, aho bavuze ko byatewe n'imirimo myinshi urukiko ruba rufite. Mbere yo kubasomera umwanzuro wafashwe ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, umucamanza yabanje kubahamagara bose bajya imbere y'inteko y'abacamanza maze basomerwa ibyo bashinjwa byose. Urukiko rwasanze amatike bahawe batari bazi ko yasabwe mu izina rya Minadef, bityo nta mpamvu zigaragaza ko bagize uruhare mu bufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta utagenewe. Urukiko rwasanze Biganiro Mucyo Anita, Mugisha Frank, Ishimwe Richard na Ndayishimiye Regan badahamwe n'icyo cyaha cyo guhabwa inyandiko zigakoreshwa icyo zitagenewe. Mushimiye wakurikiranye iki kiganiro, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe kuri Mugisha TV. Ibiganiro byiza byo nakagaruka.